Based on the White Rock Road, Blornamona's current facility, hAnálú Vigil, has built a reputation both nationally and internationally as a groundbreaking community hub for grassroots language regeneration, community education, festivals and Irish medium youth work, which has become a vital component of our burgeoning Irish language network across the city. Táid an seo nniu ag hAnálú Vigil ag sin bhfuil cumann óige ag Croí agus solas na nóg loníthe sin ar tógraí óige an seo, so in éis raithí muidir siúlaigh bug tríd an cumann óige. Agus an seo tá Ailín ag dul ré thugainn ar éis Spás nach bhfuil ornach agus cluichí trasna an sin. Táid omlinn brúte isteach agus úsáidín an fearn lein aimsirthe a rihan le an Spás seo chun stuff sacraí a chur feadh cumáin. Mae Laura Corderell of Hello around leis an camera? So an siomra bug seo an lár siomra an úsáidín muid le fís cluichí a imirt agus obair grúpa a dhéanamh le na sinsearí a nach tá an scaftar rang a sé seach an úsáid mar zoom chillit sacraí. A rihan le úsáidir an Spás seo fahanne fís an phobal atá ag lé le cuasaí tíirlaí ina bhfuil trúr fóstaithe ach a rihan le. Caithfidh muid teach isteach agus na dascanna a bhugaí agus crut níos fearr a chur an siomra sneithítheanta don na daoine yoga. So siomra mór seo ar cúil seo ifig form na nóg a rihan le, form na nóg an body reiganta don obair óige trí bhan na Gaeilge. Cadéile fepna tá a cumann óige. Níl glór Spás ag na passion sa grún rithart dhéanamh. So táid an seo in éis sa carclús hAnálú. Is anan an carclús agus clús sugarhead nó park sugarhead na daoine óga margheall ar aspa Spás agus níl hala agin sin mar fís le Croí na Carraige. Bhí muid ag úsáid an talaí halan seo agus an park ach mar tá feiceálaach ní oran an Spás seo darnaí yoga agus is féidir ar a feiceáil ag teach amach in éis. Bhí muid ag úsáid an Spás seo le cluichí a imirt. Is mis sé póidrín ag waithine agus tá mé mar cuairdaíthóir óige le solas an nóg. Tógur nné ormalta de daoine yoga atá ag lé le daoine yoga le réachtain ispreise. So an acht táid ar bhhealach ar réis ag an bóthain an seo bhí na daoine yoga Guardian an phobal. Tá ar aon Spásanna las muid an tío a úsáid margheall go bhfuil aspa Spás go hiomlann an. Ihe céirín atá agin an acht agus tá daoine yoga sogin taobh muid an tío margheall nach bhfuil Spás an dóibh. Táid raníthe i mthathain, táid ag lé le nuairt riachtanis. Tá ar aon tío na difriúla a úsáid a le héid de Sportland na hÉireann an Solan na Carraige amháin agus Guardian an phobal margheall nach bhfuil an infrastructure agin sa tío a táid inne loníthe. Is cás brúnach é de daoine yoga sogíine atá ag freastal ar serviceí nach bhfuil abalta go an le go hiomlann ar riachtanis socaí cé go bhfuil ag deanaí ar seach níl an Spás agin agus churann sin go mór bach ar gultham cin an tógra. Tá muid inne seo i mthathain solas an nóg an éit bhfuil tógra sogín loníthe. Tá seo siomar céirfach sogín atá aonanta bug agus níl Spás an níos móna duine bhain a bheith an. An spricata an nága mé CEO agus Spás níos fearr de daoine yoga sogín ar réireann níos fearr ar riachtanis socaí. Bhí mé haon an monscóil seo loníthe i mthathain fiche bliain ó hin agus de daoine yoga sogíine go fáil sa lád tháiniu loníthe i mthathain. Mé haon seacht ag bhfuil bhís agus bhíam ag freastal an cumann mar gheall go bhfuil sé saltmhór agus téamacáideal. Tá níl as bathain agin ag go mumte so sin seomar amháin agus cófarbog. Bhí Virginia's cófarbog an cúgar agin agus tá ísnó 100 go dtí 7 agus tíon so bhí muid ag géirí Spás agin bhíon agus níl sin am. Dílim go mé sé a bhád níos fearr mar fórgaim níos mó agin margheall féidir le níos mó daoine teacht ní bheith muid có squished isteach san áit just Spás le bheith hAnálú. We are at a breaking point. The current facilities here are simply not big enough for our youth projects and other pioneering language organisations such as Form na Nóg and Fís an Phobal, which are based here. It's over 27 years after the signing of the Good Friday Agreement, and our young people are still being housed in temporary porta cabins. It is simply not good enough,
and our young people deserve better. The ambitious vision on the vacant council land, Croí Capital Project, will become a flagship Irish language community project that can develop as a best practice example of grassroots minority language community development practice that can provide national and international inspiration to those working in this field. In 2024, we secured £537,000 from Belfast City Council and match funding from An Ciste in Éisteachta, Irish Language Investment Fund and Shared Island Fund. We are 600,000 short for the funding required to commence building work. We originally got support from the Department of Communities when Deirdre Hargey was Minister, and the EFC supported our 2 temporary porta-cabins. We were hopeful that the EFC would match this funding. Instead, senior officials have told us not to bother applying as there was no capital money. We had a recent visit from the Minister of Education, Paul Given, and he said the same thing, despite us being on DE's Youth Capital Scheme list from 2016. We believe that this funding is there if the Minister Lands makes it a priority. With your support, we can make sure our message is heard loud and clear, that the days of Irish speakers being treated as second-class citizens, reduced to substandard accommodation, are over.